abestiak, bertsoak, bazkaria izango ditu. Eta garrantzitsuena, 6. mailako ikasleei agurra. Datorren urtean ez baititugu gurekin izango. Aurten bereziki eskerrak eman nahi dizkiegu Marisa Prego eta Mariluz Etxanizi, gure eskolako margolari ospetsuei. Baina gure eskerrak ez dira horrexegatik, eskolarako egin duten lana politagarengatik baizik. Marisa Prego eskolako kuadro zoragarri bat eta Mariluz Etxanizek pankarta politori egin dituztelako. Hola, buenos días y gracias por venir. Nos hemos reunido como todos los años para celebrar en un ambiente festivo el final de curso. Tendremos canciones, bailes, coplas y lo más importante, despediremos a los alumnos y alumnas de sexto, ya que el año que viene no estarán con nosotros. Este año queremos agradecer a dos famosas pintoras que tenemos en el cole, Marisa Prego y Mariluz Etxaniz. Pero no por ser famosas, sino por el hermoso trabajo que han hecho para todos nosotros. Marisa Prego, un maravilloso cuadro de la escuela, y Mariluz Etxaniz, la pancarta que estáis viendo. Eta gure emanaldia merezi duen bezala hasteko, hemendik datoz 2 urtekoak. Eba Mirentxu joan zen dantza polit. ¡Fuerte aplauso!
ikusa duzu inoiz untxik betaurreko dunik? Orain, Iria eta Marinak txiste bat kontatuko digute. Irakasleak galdetzen dio ikasleari. Zein animaliarik produktiboena? Oioa jauna. Eta zergatik? Hildagero eta jaio baino lehen jan dezakegulako. Bigarren txistea, Iria eta Marina. Aurrera! Animo! Zer ari zera batekatuari? Alpistea! Baina ez dizun esan alpistea kanarioarentzat zela ala? Bai, baina kanarioa katuaren sabelean dago. Marina gaztea untxira sartzera doa. Lagun batek esaten dio. Nola sartzen zara itxasora joaten zure aitonak eta osabak itxasoan zirela